where a video ni ma we no there. Ijomo do wash me. When we know because see where the pay are calculate. We not say na when we know. IVF in we uni. A process ni iyore IVF. A process e ba ibieka. Una do we IVF. Uma me la dian do tie bonima. Una do hama bi, una do hama. Uke do le process IVF. Wa da me o, imetemata. Because it's something me to be me we gbe re wo wie na. Ije na wona me wa bio. Sav ya tek ba vanu ku ke ya. Abi mogare. Mogari to tani be no te. Ya tek ba vanu ku. Mema oje me na me we enwa me na wa pari ere wo be. Bi me wa ge friends of God of Iyore lovers. Friends of God of Iyore lover wa follow a page. Oga gene gege wa ye mani. E me gbe gbe ya ge bi no wi ju me ko na wa ti avanu ku na agi eyo e. O ije. Ijomo wa yin ame o. Wa yin o ma na me we gbe ti la ni me. Ona won rubbish. U ke do we process IVS. U ma me bo ma so we o. U ga wa IVS. U gba we IVS. IVF ma Igba uwe IVF. IVF to a process of IVF. Nekere. De umame mevegeni. Uko de mweko le 9 months. Umame mevegeni. Uko do biebe hospital. Umame mevegeni. Bomasa we oveni yakai. Ugu biene. Uge go mokia bwane. Una do ladza. Wa jeni ma ya BJ page. Oya ime pa. Una be awe pa be lalo wukan we. Eruwe tawo se me be lalo mo e. Ega nu na ma umame meri ladza. Ime we gbe ke ti video. Ina wije. Ijore wo sunu da we. Ina waje be o ma no wa maybe o saloba we no ro very o. E we gbe dan won jo mo e. Wa ya imi ame o ma na imi ame we gbe ti la ni me o ke ya wu no. O ke wa ya wu we gbe ti la ni me. The insult is too much. If forgetting a bit. Maybe we are tamame when he are jury, mommy juru yao. What in a what? What way I get the video with you? Well, I take my vanuku. I'll be mera water. Era maybe Jimmy not be meta vanuku made for what? Are you crazy? Who IVF, mamma, no na way IVF. No gabe to talk who for. Oh, umame wake abolo go be banki ya we IVF e bomaza we begani nana ime we o Instagram wa do ya te live video mene e bona edozo o ma no we se no ya ogbinya ya yese ona ho e bo me no zuwai o ma no to wa re pa no be ton we no we ya we aro we pa we no de ọmọ egbe no yare Nigeria we bolo yin what time e we gbe te la ni me o e we gbe te la ni me because insulting is too much when urhonigbe ni adonate go no urhonigbe bo we webo ça va chérie urhonigbe yan bo we webo when you adonate go no okay urhonigbe wa donate go no ti wa yan bo we webo I do well better. Why okay? After na run and me. I got no lock book by IVF. Bomazo. Do wash me. I will better lani me. Okay? Come urhonigbe. You have a live video. You have a Facebook. Only I donate to go no. What tie bodan e bo azo we ya tie bodan e bo maza we no aneru no bia no aneru no ko
Mema erika enu wani buna wa agui. Mema ona yewe fomo fe imeti mema di areke ni edeje. Kose mini ozeje awu me veri no wa agu me go na megwe meti me dereba. Oni mi no wa sunu da me be no de. Igi ma leave message ya to me bo ma na o ma ni jewu. Na wa. Amaka boro bi ogun me veri o. E papa no ko la di ti me. E man, na we ba ma ro bi ogun ya get the video with Facebook. No wa ma va no ko ti ava no ko ti ya. We no wa bi age yo e. Ah madam mi jore we be woni gbe be na ma e. Ma de mi no sunu. I me te wa to wa e me ma ga o e mi no. Wo wa e mi no. Wo e mi no. O ma zo IVF o my processing no ni agogwa wa unu bi me ba me no we ina gelerizin na we e bo mazo ko na we IVF ogi we IVF no bi na mo nya gbere o wetin ado ame me Facebook take time e we gbeti lani me the sort is too much wa only forgive you wa digwe because you know what you are doing. Wari digwe. Wari digwe wa yimiame. We mommy jore sorry. Without that, I will bet ladi. Ohono agbele kan e wo don ni makame. Here Jesus Christ. It's only Jesus Christ that can bear insults. It's only Jesus Christ that can tolerate nonsense. Una agbele kan o mana tie no ba me mak ebe kan we. I be ma gbelikan e be Facebook. Ya gbelikan we me tunu me reply ya. Oni makame. Oga gbelikan no do tie la ni me ba me khewo. Wa gbelikan wa mana tie la ni me. I don't know na. O wo pasun ya bunu we. We be de ba ya. Me go oh ya ro ye pa. We e pa la lo wo kan we. Eri agun. Aga nene mi na wo time ma gwan beri yo. Nene mi aga no na we o ma be ata we no pala lo no pa we. Pero salo ba kai be go and see the insult. E life na e ma bege agbon na ni majena. If you so run with 20 years ago, God will affect you now. Let me forget about her. I want to preach. General preaching, me I preaching now. If you so run in my again now, woman I will say 20 years time okay we will down. Or me so run wa back again now. No man me rock man no way. 20 years time or 10 years time, all those see me no market even when my expect all those see your work be. Because some people think he wear no ma me rock pa o. Oh he we will down. Egba emi no yawo. Iya ka man we worry bi yawo to me. Ege nene me ya ba fire na we ye we mi no ka yo bo we wu no. U ga nyi wo de no ma keke ogbo wa mo. O si emi ame ko ma. O si oku eve no kwa ko ma. You know, if you don't know, make you know. So many of our people 20 years ago, 10 years ago, many ya nyiwe webona. Oh, birino. Many ya nyiwe webu. O ma no ba mo oge mama dai me o me Paris. Isa me junuta. O ma no see the madam manager e na na map na this a mop na ya mop wa no na vai yo me we o me Paris. O ma no see the mama be Juliet na gbe na wukpo o me Paris. There are many things in wow before one man confess e me ro. Ima we must see me joy because oja me fie be der oja me nerun tan. Many people run na logo na wadu amunu pokpo wa
de na we mi de rio. You know, boy de lo ya rokpa. Many of them ya dwigori. Igo na mari ni ya na rio. We boy aworo we boy ju wa hi okpo mo oni wa me ye we boy re ba. What are you people saying? Again now, mama we ya toge mama daima. Oge no ragbo no re mi oboana mio. Yo manemi go ya banas. Yo mano be toge. Yo mano ga amebo. But go and look at it today. Go and look at that today. Oh, you were correct, every time you are in hospital. Every time. Then I will be all married. No, walk gay. No, when you see gay, it be out to me. Uno we no balo, una wedama. O mani ona nenu danu mi o dawo. Mi o dawo. O me story okpa le wo ma pata ma me mo gbe. Edete mi ati woman na o. Ije Victor no kwa. Waya eje Victor wo gbe. Ije no kwa te story na mame. Edere me wa bi arogun ya to glory am. Ona we ma la wo buji no kwa. Owe o a story na okpene no ya suni cho we gani na wo bi aleke no. Me ma go say ni me ba me na wa mo. The thing was too much. Me ma be oya na me we emeni ye ga ata so lo bana wa if no so that yesterday boy to wa mwere we live video o sa lo ba polo gbe ona wa ri mati me ye ke no jere wa dami yo edede na o ma bie edede na ma bie so edede akugbote o wa no siko yo pedede wa mi ebieke so na makoko ni tie bone ni nwan imami no go sunu imanye me ne dede na ya teje gloria no kwa test story na owe obi okana obi aleke na o subide sogwo ona we ne dede ya bioge ona ha motion na ga ye pedede ona dede we bia we ete dede mate bie omoma de do boja owo mama de oboja obi abi bie kaniji yan agugwa na maybe that kind 20 something years ereri yen wa ona ro ye dede owo ne dede ya bioge owo yen no tin re igwe mo ge de no igwe mu ira wo kugbote edede na hile ona do lawodo o edede na we mi ni emi eregbe o mi o Omo na mi eregbe omo no bia mi eregbe okoda wo de owona do em no se no na ari vaccine ovie be biti na agbina ebiti da wa pa ne ko na aya egbe okan we ko emu iju eri go ke we bogo na ya pa ne ko ino edede na do tie to ta dede na we ni mebe to o se dede na te story na eba ne edede ni na hine we emi ni mi eregbe wa mi eregbe o ma mi eregbe mo nu bi o mi eregbe ona do ari we ona do pa ari area be ya won to obie ogu ana agwalo to ona mu ja wa azen o mo na zo mo o ma ga mi no yo bo esi go logo ede no iri gwe edede we de no iri edede ni ye ragmo beto kyo mane o wi se wana do gi egbe o we edede na ka ma we mi ya ji wana we mi ya ji se a wa wo na wa wo wi ro na iwe wo
na we dede igba na ye ebie na irokparo dede owe dede na ameve na rokwa ba we dede owe ba na dede na tama we ujere me nu ya gbe yoka 10 years ago ikpigbe no gbera ogona we ye magi jere o magi jere o se na nata we no ni sa miamia no ho ye miamia owe dede na ila uwo wa dede na ari ebe na ya sieko o ya sieko woto imia me story na ije Victor no kwa ota owe dede na ari ye ona ya sieko dede na tama we no vio bori ye teneru no we veni ye mie be gbo wa mio no da wo tun do epin ye mu e ya akugbodo epin wo no tun re ye epin ke na pa uga mi mu wewe bie wa mo no were umu egiye do tunye ye ke wu diga na iga vi ona do jere ona betete do pene na de na we de na neru no ma o se ye teta we wo balo ni ejo igba iyan ye biero pa ma di ejo iru awe wu o we balo we